بله چندین جورین بهارات آل پارزگاه دهو که هنه نشاندن هر ساده هنه فروتن بزانین کنه اف جوره بهارات چوانه و جکیوت هن حجی توی باشی سرچاوا هنگل بخیراتا گلک سپاس حجی هم بحث بهارات بکن بگشتی بهارات یندهو که بطایبت جکیوت بهارات نسبة كيف ما يالدو يد كردستانية هين أو جي شتي هندا مثلا جنيجة شتي هندا كرزيان كي أفات شتي توصى أما كبهارات جشتي خرج شرق آسيا تين مثلا ش هندي تين ش باكستان تين ش ماليزيا تين بلش تايلاند تين هم گلک جرات بینین بهارات گلک تیکل کن او چه بهارات تیکل یک أها ما نزيكي بيج جورة بهارات آيت هين بجا ام همي جورد بهارات مثلا تا برياني فيتا إبراخ فيتا يا ترشكي فيتا يا كبسة فيتا يا مندية فيتا يا مقلوبية فيتا بجوا بيس نوعية هني بيكتين بجا هر ايكي خلطة خويا هاي وهر ايكي وكيد بيجن رياسة خويت هن تو كي وي جوري بهاراتا حجی هم بحثین دیگه جوا بهارات بکن نبود چه و چه نه أبا مثلا بريانية أبا خلطة برياني أبا قهوة جماعة هي يا زر جماعة هي ونوع كده جماعة هي كسك أو رنجة كدية أبا مثلا بيبرا رشا أبا كمونة أبا زنجبيلة أبا دارجينة أبا جنيجة أبا بجني حف بهارات أبا نوع بهارات ابو چه بکارده أبا برا بتر بغاف كي صور بكارتيد بقيمة بكارتيد بل أبا باسترمي خاص طاما باسترمي خوشتيت أبا قالك بله باش حجی جبلی بهارات هم هندک تشتین دی بلگ و اوان تشتال دفوت بینین او چه نه او اعشابن ام بيجني درمان گیایی قالك درمان ما يتهني الجياي بجا او جي حتى صد بابتاته هنا ما هي بجا او جي بوما يد كردستان هنا بوما هندكش خارتين بوما هندكش خليجيتين هندكش شرق آسيا تنوكي هر ما افسحبتا كري بري بقافكي بو وقت درمان بکارتین وقت درمان بو بله. چه باشن بجا مثلا ما قلق نوعيتين هر ايك بو تشتكي يا فايدة مثلا بقافكي ابا بجني صدر قلق فايدة ابو برشي قلق فايدة ابو حساسية لشي ابا بجني ماليسيا قلق تشتكي قلق باشا بو اوي خواوين ايد بو اوي اعصاب تويت فول مثلا باخد مهدئة ابا ميرمية ابا تشتكي قلق خوشة يبطامة وفايدة توي قلق خاصة بو هند حالة الجنقا قلق باشا ابا مثلا ما هاي بيجني اشرق عن عشبة الملك ابا بوايا ابي قفزاتي لدف هاي بله بجا وصل ما قلق جورة وايت هاين جاوجی همی گلن ابا چای قولن ابا بو بخارنينه ابا طامة وقلق خوشة وفايدة وقلق الزورة بله باش حجی گشتی افتشتین لپارزگاه دهو که هین ناف برا پارزگاه که بو پارزگاه که الهرم کردستان افتشته جگ جدانه آن کار اینان تظني تشوايا بقاف كي هكا بشي هفليري يعني بارا بتر بكردما اش اربيلي و اش نابع عراق اش ميسلي وبغداد بارا بتر بغداد وخارتر ميسلي نقالك اف خلطت ما هين زيوانين مثلا بقاف كي تبشي هفليري خريب قريه نينا تشتك وايد درست بيشتك وافا بو ترشكي يا باش انا بو يبراخي يا باش انا بس اف خلطه خرب ما تشيكل ما بردست كري نعينها وجاي خوبي بزحمت داشني قاب تشي 4 5 نوع عقاب كريد حتى ترشكا خوبي خوش كات حتى يبراخا خوبي خوش كات حتى بريانيا خوبي خوش كات از بار كان برياني الهمي عرداده هبيت يا هي بس بارا بترش نوع بهارات مثلا هكا تبغى كي كاميرا بدايه ما قلق جورت هين يعني چه زاده تو چه که دی بیجی هما ها به بهارات بدمن
بجاش کبسه بید تشمندیه بیش ابراخه بیش باسترمه بید گوشتی بید شمریش که بید بله خرد ما خلطت وای درست اوا بهارات دهو کشید هفلیر و سلیمانی جدا کرد او خلطه سپاس با خود من شیاخ و سرشولی خو پیلم و روش برو شولی خو پیش و بخم اما از بچیکو حتی بگاف که بابونه 40 سال از السربی صلاح 1986 حتی بگاف که ماشاءالله بابو 26 از یه بردوامم و حشی کردم و وی شولی گله یعنی از زیده حشولی خود کم از پی به هاتی مگریدان ماشاءالله بگاف که عیالم مراگشتی و عیال یوی شولید که تو واهش تا پیش خستی و جا بخمتی هنده خبره که پیزانینا که گلک مازنا و ما چه بوی هر تشتی که هم چه که این هم تعداد الحمدلله موافقین و خلق گلک جرازیه دستت خوش حاجی سرکفتی بله ابا گشتی او جوره بهارات نو هروسا و گیان سروشتی لپارزگاه دهو که دهن بکارینان کو گلک جوان گیا و درمان دهن بکارینان هروسا لپارزگاه دهو که کرتوب چیه تایبت اف دکانن بهاراتان و هر تشتی که توجه دخواست که جبو طامه که بیت یا جبو خارنه که بیت دب دسته که بیتن